FARDC igumeje gutsindwa cyane. Ejo bundi nabwo Ububirigi nabo bwagize iki kibazo ngo borohereza ingabo ariko bongeye bihakana ko ntazo boherejeyo. Ndumva izo ngabo rero ntundi ntacyo zavuga kuri M23 kuko M23 ni umutwe ukomeye. Umutwe zira ntwaro bari kuzana icyo gisirikare kuzana bari kugurira intwaro ko M23 na ahantu handi gurira intwaro. Hariya niho ikura intwaro zayo barazigura bikarangira zifasha rwose. Okay, ababirigi basa nkaho kugenda binyuraguramo niba bwa mbere bari bafite igisirikare yego kikaza kugenda bakaba bakomeza boherezayo n'izindi ngabo. Ibyo biragaragara rwose yuko uriya rugamba batazarutsinda cyane cyane ko nanavuga ko umuzungu hariya cyangwa se zirangabo zo mu bihugu bikomeye ku butaka rwose ho ntago bajyamo. Ingabo zabo ntago zarwanira ku butaka kandi no mu kirere naho ndahamye neza yuko batatsinda M23. Bararwanira uburenganzira bwabo ngo babone aho bazatura imiryango yabo. Urabizi niyo abantu bafite impunzi nyinshi. Okay, reka duse nkaho tuva ku kibazo cy'ababirigi muri Kongo, reka twerekere ku kibazo cy'Uburundi, reka twerekere ku kibazo cy'Uburundi n'u Rwanda. N'amagambo amazi iminsi arimo gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Abarundi bati ingabo z'u Rwanda zishaka kudutera ati natwe tuza. Iki kibazo ndakeka ntabwo ari ubwa mbere cyumviseho. Ntabwo ari ubwa mbere. Amakuru ari hanze ubu ngubu tuvugana. Mu minsi yashize mu masaha yashize Perezida w'u Burundi Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye yagiye ku itangazamakuru aravuga ati ingabo z'u Rwanda cyangwa se M23 iri gushaka kudutera iciye muri Kongo ngifate Bujumbura natwe Kigali sikuri. Ayo namagambo yivugiye ngo bazatera u Rwanda nabo baciye Kirundo. Ikaze bakunzi namwe bakurikiye Fike Media, nkuko mubizi inico no mukurikiraho ibiganiro bitandukanye tuje tuvuga ku madocumentary ariko by'umwihariko tukibanda mu bintu bya politike. Kuri munsi none dufite umutumirwa wiyemeje kutugezaho amakuru y'ibijyanye n'intambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Aha tubuze kwibanda ku bijyanye n'umutwe wa M23. Ubwo rero tukaturuze kurebera hamwe umutekano wo mu karere muri rusange, turebere hamwe imibanire iri hagati y'ibihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda, yaba Kongo, yaba Burundi, yaba na Uganda. Muri make turaza kuba turebera hamwe umutekano mu karere muri rusange. Ngewe nyita Mr Wazaza cya Fike ntacyo bitwaye. Turi kumwe n'umutumirwa nawe n'umuntu mukuru yabibwira. Murakaza neza, mbanje kubasuhuza. Amazina ni Eric Niyitegeka. Nk'umutumirwa w'uyu munsi nje kubagezaho updates amakuru agezweho rwose hano ngaha mu karere u Rwanda ruherereyemo, cyane cyane mu Rwanda ndetse no Burundi na Kongo. Murakaza neza rero. Eric nk'umusesenguzi ukwicanira hafi mu kubera mu karere ndavuga muri Kongo, ese niki ubona Ububirigi buvuga ku bakomando boherejwe muri Kongo? Urakoze. Ikintu cya mbere navuga kuri bano bakomando bivugwa ko ari ababirigi. Ababirigi bo babihakanye yuko ari abakomando. Bavuze ko ari abasirikare 6 boherejwe mu buryo bw'abarimu kwigisha abakongomani. Urabona abakongomani mu mirwanire bari hasi, bafite intwaro pe ariko kuzirwanisha byo biri hasi. Ubwo bakomando boherejwe muri Kongo nabo kwigisha ingabo za FARDC igumeje gutsindwa cyane. Ejo bundi nabwo Ububirigi nabo bwagize iki kibazo ngo borohereza ingabo ariko bongeye bihakana ko ntazo boherejeyo. Ndumva izo ngabo rero ntundi ntacyo zavuga kuri M23 kuko M23 ni umutwe ukomeye. Umutwe zira ntwaro bari kuzana icyo gisirikare kuzana bari kugurira intwaro ko M23 na ahantu handi gurira intwaro. Hariya niho ikura intwaro zayo barazigura bikarangira zifasha rwose. Okay, ababirigi basa nkaho kugenda binyuraguramo niba bwa mbere bari bafite igisirikare yego kikaza kugenda bakaba bakomeza boherezayo n'izindi ngabo. Ibyo biragaragara rwose yuko uriya rugamba batazarutsinda cyane cyane ko nanavuga ko umuzungu hariya cyangwa se zirangabo zo mu bihugu bikomeye ku butaka rwose ho ntago bajyamo. Ingabo zabo ntago zarwanira ku butaka kandi no mu kirere naho ndahamye neza yuko batatsinda M23. Urabizi wajyaga wumva ngo haza Sikoyi bakiri Kibumba bakarwana ariko yaturukaga ku kibuga cy'indege cyayo
babimenye bakahita bajya hehe mu myobo. Rero bari abazungu ababiligi bari abacancuro boherejwe nubwo Kongo itangiye gusa nk'abongera kuzana abandi bacancuro hari ntabwo rwose batsinda M23 no kuba M23 yararekuye kari agace ka Walikari abakongomani bo ntabwo barebye yuko ari ka gahenge kasabwe ahubwo abakongomani bo bahise bajyaho bavuga yuko aribo batsinze umutwe wa M23 kariho bawukuyemo hariya kandi mungiye mu byo mbona asanga ari n'agatego ka M23 kugira ngo noneho ize ifatira rimwe kuri gusubira inyuma bazagenda enda basubiraho bajyaho bafite bakurura ingabo zize zijye muri Walikari nibajya kuhafata rero bazava Walikari bahita bajya na Kisangani. Ibyo nabyo birashoboka kuriya rwose Uvira bakayivanamo bakahita bafata na Kisangani. Birimo kugenda bigaragara ko M23 irimo kugenda bigisikara gikomeye sinzi n'abandi burimo kubibona. M23 irakomeye kuko ku ntwaro ku gisirikare bura kugira intwaro siko gukomeye kugira abantu kugira umuhate imyitozo M23 yoyo n'urundi rwego buriya kugira abantu bashaka cyangwa se bafite ubushake bwo kurwanira igihugu nayo ubwayo igiye bivuga ati twe turarwana nk'abantu bahangaha nyine abo turwana nabo nka SADC ni ukuvuga ngo ishaka kubuza abantu uburenganzira bwabo ibakura mu butaka bwabo ubuse bundi nta handi baba babajyana niba bakura kiriya gice kiwabo nta handi hantu baba bari kubajyana bivuze ngo nabo barasa nk'abarwanira uburenganzira bwabo bararwanira uburenganzira bwabo ngo babone aho bazatura imiryango yabo urabizi niba abantu bafite impunzi nyinshi. Reka duse nkaho tuva ku kibazo cy'ababiligi muri Kongo reka twerekere ku kibazo cy'Uburundi n'u Rwanda. Ni amagambo amaze iminsi arimo gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga abarundi bati ingabo z'u Rwanda zishaka kudutera ati natwe tuza iki kibazo ndakeka ntabwo ari ubwa mbere cyumviseho ntabwo ari ubwa mbere amakuru ari hanze ubu ngubu tuvugana mu minsi yashize mu masaha yashize perezida w'u Burundi Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye yagiye ku itangazamakuru aravuga ati ingabo z'u Rwanda cyangwa se M23 iri gushaka kudutera iciye muri Kongo ngifate Bujumbura natwe Kigali sikuri. Ayo ni amagambo yivugiye ngo bazatera u Rwanda nabo baciye Kirundo. Ayo magambo mu minsi yashize nabwo ari gushaka kuba umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungire yari yavuze ngo hagati y'ibihugu byombi bemeranyije yuko amagambo avugwa yagabanywa ariko perezida we w'u Burundi ntabwo yigeze abikora. Ase nk'iyo urebye mu busesenguzi bwawe witegereje neza urabona koko u Burundi bwatera u Rwanda bukabasha kutubuza amahoro bukarutsinda ubona gute? Ndahamya neza yuko nkuko perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame abivuga ati bazibeshye batusheho gatoya. Icyo kintu aracyumva ati bazibeshye batusheho gatoya banarase mu Rwanda ubwo nawe urumva ibyababaho. Abarundi hara muri Kongo bafasha FDLR nk'umutwe witerabwoba bafatanya na FRDC bafatanya na Wazalendo mu buryo nyine bwo kugira ngo babuza amahoro abahatuye. Ubwo rero ndumva neza yuko niba M23 ibasha gukubita abarundi ikabavana Kivu y'Amajyaruguru ikabagejeje mu majyepfo ubu tuvugana nanone n'ubundi nabwo ntabwo bakiri kurwana intambara neza bari kurinda imipaka yabo kuko M23 igeze ahantu ifitanye umupaka n'u Burundi. Birumvikana ko bishobora kuzana amakimbirane. Rero urumva yuko u Burundi ntabwo nge navuga ko nta n'ikintu bwakora ku Rwanda. U Rwanda bwabukoramo rimwe ntabwo. Bivuze ngo amagambo turimo kumva aba bategetsi barimo kuvuga ku mbuga nkoranyambaga no gushyenga nta gahunda bifite no gutera ubwoba mu buryo bwa politike cyangwa se birakorwa umuntu nyine kugira ngo ahumurize n'abaturage yenda bafite ubwoba cyangwa igisirikare cye cy'u Burundi gifite ubwoba yuko wenda mu gihe gito cyangwa muri iki cyumweru cyangwa ikindi ubwo haba hubuye indi mirwano FRDC yongeye kurasa kuri M23 numva icyakurikiraho hari igihe bamanuka n'u Burundi bakarasa barabaye M23 uko barasa rero nyine atangiye perezida w'u Burundi atangiye nyine kugaragaza ko naramuka atewe na M23 cyangwa se na Red Tabara atabatewe n'iyo mitwe
yaba atewe n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko nyine agomeje kugenda nyine ameze nk'uwiregura abigaragaza mu babibwira abantu benshi batandukanye ndumva ngewe ari uko nguko arimo arabigaragaza. Okay, ndaza kukubaza ikibazo gikira kiti ese ni gute perezida w'u Burundi avuga ko u Rwanda rushaka kumutera runyuze muri Kongo kandi tubizi neza ko muri Kongo hari umubano utameze neza hagati y'u Rwanda. Sinzi n'ikibazo cyumvikanye neza muri make ni gute u Rwanda rwanyuye muri Kongo kandi rufitanye ibibazo na Kongo rutemerewe kwinjira ku mipaka ya Kongo? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Impamvu Perezida Neva ari kuvuga yuko u Rwanda rwaca muri Kongo nuko we atemera yuko M23 ari umutwe ukwawo, avuga ko ari u Rwanda. Uko kuvuga ko ari u Rwanda rero akavuga ati bashaka gufata Bujumbura banyuze za Buvira muri Kongo, akabona ko ariyo nzira nyine yoroshye, ariko nawe mu magambo atari meza ati nawe Kigali si kure, kandi mu by'ukuri ku bantu bari batuye mu Rwanda bumva ko biteye ubwoba yuko isaha yahungabanya umutekano, ariko bamwe babizi ntago ntacyo yavuga ku Rwanda, ntago yatera ubwoba Abanyarwanda. Eric, ndaza kukubaza ikibazo, ese wowe urebye ubona Amerika ibogamiye kuri uyu ruhande mu ntambara iri kubera muri Kongo? Turabizi nk'igihugu cy'igihangange nacyo kiri mu bihugu birimo kurikenera hafi iby'intambara iri kubera muri Afrika y'Iburasirazuba. Urakoze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndumva ari mu minsi yashize aho umudepite wayo yaje mu Rwanda mu nama yamuhuje na Perezida wa Repubulika, agaragaza ko Kongo na Perezida wayo Tshisekedi ari igihugu cyamunzwe na ruswa, nyine yakigaragaje ko ari cyo giteza umutekano mu kikariho bagakwiye gukemura ibibazo byabo. Abakongomani na minisitiri wabo w'ububanyi n'amahanga yagaragaje ko Amerika ibogamiye nyine ku ruhande rw'u Rwanda, kandi muko tubizi Amerika bari bayemereye amabuye y'agaciro yose kugira ngo ize gukuraho uriya mutwe wa M23. Rero minisitiri Patrick Muyaya niyo yagaragaje ko yarari mu kiganiro n'itangazamakuru agaragaza ko Amerika iri ku ruhande rw'u Rwanda, ubwo nyine nayo idafatanyije na Kongo. Gusa nk'abasesenguzi ukuntu tubibona, Amerika ntabwo yigeze yigaragaza cyane muri bino bintu cyane, kuvugira kure ntabwo yigeze igaragaza ingabo zayo cyangwa se ngishyiremo amafaranga n'intwaro muri iriya ntambara. Nta ruhande rugaragara ibugamiyeho. Ubwo rero nk'abayobozi bakomeye baba bareba ibibazo byabo nyine ari ibibazo bidakwiye kuba byajya mu bintu by'intambara n'ibiganiro byabirangiza. Abahanga muri politiki rero babona ko biriya byakemuka bitarenze kubamo intambara. Umutumirwa wacu biba bishobotse mu biganiro byacu bitaha twakongera tukamutumira tukagaruka ku makuru arimo gukomeza avugwa mu karere. Kubutse rero mutakora subscribe, niba ari ubwa mbere tubanye wowe usanzwe hano wakora like n'ikimenyetso cyo kudushyigikira kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka mbifuriza amahoro y'Imana. Ciao ciao.